Kulturno-prosvitne društvo Karpati predstavil hor društva pod rukovodstvom dirigentki Nadije Vorotnjak, Mišana špivacka grupa, solista Janko Segedi i duet Galina Vujačić i Nadije Vorotnjak, a provadzili ih orkester pod rukovodstvom Mikoli Koleta-Čižmara. Mali sme krasni nastup, veľjo naštiviteľov, takže všetko toto, co sme zrobili, думам, že sme na pravi spôsob ukázali, že co Karpati robia i co všetko majú. Tradicija še nastavlja, ja še nazdavam i že narok, a co še dotika naših budućih manifestacijo, i tu máme veľký plány, bo 23. maj blisko, jak to znate, naša veľká manifestacija, horska smotra, koja še otrimuje už po 5. rok u Karpatoh, i pririchtovanje šitski u ceku, hori potvrdzeli svoju učast. Koncom toho mešaca žridlova grupa Kulturno-prosvitnog društva Karpati bude predstavljati toto društvo na 3. ruskim festivalu u Svidnjiku.